Ukoliko želite po najjeftiniji ceni da kupite nevjerovatne stvari iz vaših omiljenih igrica, serija, filmova i anima, posjetite Nerd Alert. Također na ovoj stranici možete kupiti razne maske, prstanje, ogrlice i kostime iz raznih anima. Zaboravio sam da vam napomenem da možete kupiti postere, majice, gadžete i još mnogo toga. Link je u deskripciji. I dobrodošli u novi video na mom kanalu, pozdrav svima. Danas igramo u Yuki House, ali koliki sam ja debil, ja sam zaboravio ljudi da snimim, to jest izbrisao mi se, sam sam izbrisao, zato što sam mislio da je već u snimku audio snima koji sam snimao dok sam igrao Yu-Gi-Oh! I izbrisao se, bukvalno sve se izbrisalo, tako da gledat ćete uz muziku gameplay, a samo moram kažem pre klipa, jeste da su ovdje svi koji su napisali hashtag #M7army, ako vi hoćete pa da napišete hashtag M7army i želim da vam kažem da subscribe-ite na ovdje kanal, kako bi mene podržali na tom drugom kanalu jer ulaže da se trudite drugi kanal, tako da i to pogledajte. I što sam još htio da vam kažem, znači neću biti tu 5-6 dana, tako neće biti klipova 5-6 dana. I izvinjavam se na tome, uživajte vi sad ovom gameplayu sa nekom muzikom u pozadini, a mi se vidimo za nekih 5-6... Da, još sam zaboravio da kažem, znači vidimo se za 5-6 dana i igrali smo sa Insekti deckom, odali smo... spoiler alert. Kaiba je bilo neizvjesno, tako da pogledajte ovaj battle, ajmo mi.